Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. I pozdrav svima ljudi, ovdje je vaš bajac Sandro. Da, ljudi, snimamo novu epizodu iz serijala poznati youtuber koji su mi komentarisali vide. I prije nego što počne video zamolio vas jednu stvar, a to je, ako možete da ostavite like na ovaj video da probamo što više lajkova da skupimo na ovome videu, zato što nikad nisam onako gledao koliko maksimalno lajkova mi na nekom videu možemo dobiti, pa tako da ostavite like. Znači da imam 3000 lajkova na ovom videu, razumiješ? Ko ne lajkuje morat će razbiti glavu meni, tako da ako hoćete da ostaje živ, da ga ne razbijem, onda lajkuj video, razumiješ? Dobro, Sandro, napravio sam ovaj uvod, znači 5 minuta, aj sad krenu video, ja ovdje vidim ko je tebi komentarisao video. Mrš! Ako hoće sad ću napraviti sine, znači 10 minuta uvoda, znači ćutat će ovaki gledat u kamere, evo, jel mi ne veruješ? Evo sad ću. Dosadilo mi više, ajmo početi u video. Prvi na listi danas je Baluk. Baluk je ostavio komentar na video da li možemo da skupimo 1000 komentara na video. I pa, Baluk je ostavio komentar, ma može 3. Da li je to 3 značilo, možda 3000 lajkova, da li je to možda značilo Iluminati možda, kontat imaju 3 ugla, pa da li je to možda značilo Sandra, aj nemoj srat! Dobro, evo neću više srat. Filip Adam je ostavio komentar na video Fortnite sezona 6, ja mislim da se tako nešto zove video. I komentar je, ali skresuo video tačno 8 minuta, pa šta da ti kažem. Što jest, tačno sam ga 8 minuta skresuo, znači. Isto tako na video skup čode, bake, praseta i najboljih ortaka u Banja Luci, Filip Adam je opet ostavio komentar, kaže, isto tako i meni baka, rekao je sve 3 godine. Ako vas zanima šta je rekao, e pa, kad zamoliš baku, aj nešto reći za vlog, recimo, pozdrav za vlog, subscribe-ujte svi na moj kanal, to jest moj kanal, na moj mislim, ili tako nešto gledamo baka, odgovorimo kao fazon, mrš, subscribe-ujte se na baka prasi, zaprati Instagram baka prasi, ili tako nešto u tom fazonu. Dobra, aj sad bar znam da nisam jedini kojem to radi, da ima još ljudi, tako da sam ja zato da mi napravimo distrack na baka prasita. Ili još bolje, ako će baka box match, box match proti mene iz Kvrdla. Kaže Josip JT koji ima 16.000 subscribera ostavio komentar na reakcija Glavića na pjesmu, to je Distract Paris. Ostavio komentar Bugs, obrisali pjesmu, ali još uvijek možete pogledati na mom kanalu. Link. Mrš, nema reklamiranja na mom kanalu. Sad ćete banovat, znači, nemoj tu puknem. Nisam vam ja stranca za reklamiranje. Jesam si izbio. Kakav sam ja retardijevo, ja sam. Onda Sterian je ostavio komentar na klipu, da li možemo skupiti 1000 komentara na ovom videu. Ostavio komentar, evo da pomognem i ja malo. I ostavio jedan komentar, baš se pretrgu. Žalim se naravno. I zadnji komentar od najpopularnijih youtubera na ovoj listi sam ostavio za kraj. A komentar nam stiže od najboljih ortaka. Komentarisali su video skup bake prasta čode i najboljih ortaka u Banja Luci, kaže hahaha, bravo majstore, dobar klip, 1.000.000 suba za mjesec dana, lagano, samo cepaj. To je inače Lazić rekao, evo vam isječak. Kanal kako da Sandro pa je samo ponovio brat komentar. Uglavnom sad moram biti ozbiljan. Ne bude li 1.000.000 suba za mjesec dana, znači kao što se rekao, Minđela i Mlađa će napraviti distrek na vas. I to što je najgore je to nije šprnja. On ima autotunom, ima da vam znači dobijete kancer ušiju, razumiješ? A vjerujem da to ne želite. Sad nemoj srat. Da, uglavnom to je bilo to što tiče ove epizode poznatih youtubera koji su mi komentarisali vide. Ako imate preko nekih 7, 8, 10.000 subscribera, ostavite neki komentar ako hoćete da budete u sljedećoj epizodi. I to je bilo to što tiče ovog klipa. Ako vam se vidio, obavezno ostavite like, rekao sam još na početku videa. I mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!